हाग्रामा महिलारिनाव सासेल' लोगो दङ बेनो जाहैबाय मुनमुन ब्रह्म। हाग्रामा महिलारिनाव गंसेल' नखर दङ बेनो जाहैबाय मुनमुन ब्रह्म। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि। बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे बुंनाय बाथ्रा एबा बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव खाम्फा बरगयारी आरो फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारी बिथांखौ फेजेननायानो जोंनि थांखि होनानै बाथ्रा बुंथिनाय एबा बे समाव फेजेनथारनासो गारगोन होनानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बे बाथ्राखौ लानानै फिननाय होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। रनजित बसुमतारी बिथाङा फिननाय होदों जे बे समाव हाग्रामा महिला जों सासेल' लोगो दङ एबा बन्धु दङ बेनो जाहैबाय मुनमुन ब्रह्म। आरो हाग्रामा महिलारिजों गंसेल' एबा सासेल' फेमिलि दं बेनो जाहैबाय मुनमुन ब्रह्म होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे गोजोनखौ हास्थाया, गोजोनखौ बिथाङा लुबैया, जायनि थाखाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ हाग्रामा महिलारि आरो मुनमुन ब्रह्मखौ फेजेननायानो जोंनि गुबै थांखि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा। रनजित बसुमतारी बिथाङा बेरेखा बाथ्रा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननायानो जोंनि थांखि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मानोना बे समाव एबसुजों लाफानानै मोन 18टा माहारियारि जे आफादफोर, जाय आफादा बे समाव खौसेथिनि थाखाय बाथ्रा बुंदों, बे समाव खौसेथिखौ हास्थायनानै बा गोजोनखौ हास्थायनानै बे समाव आगान होदों। बे समाव बै गोजोनखौ हास्थायनाय एबा बर' माहारि दानायनि जे थांखिजों खौसे जानांगौ, बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जानांगौ बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिथाङा जेबो रेसपन्स होआखै एबा बाथ्रा बुंफिनाखै। खौसेथिनि थाखाय बिथाङा आवगायबोआखै, जायनि थाखायनो बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननायानो जोंनि थांखि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ। जाय माहारियारि आफादखौ सनमान एबा मान होनो रोङा, बे मान होनो रोङि सुबुंखौ बे समाव जोङो मानि थाखाय अनसायनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। তাৰ লগত কোনো আৰু ব্যক্তি নাই, তাৰ এজনে ব্যক্তি বন্ধু আছে, সেইটো হ'ল মুনমুন ব্ৰহ্ম। এজনে পৰিয়াল আছে, সেইটো হ'ল মুনমুন ব্ৰহ্ম। মুনমুন ব্ৰহ্ম আৰু হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াক হৰুৱাটো আমাৰ দায়িত্ব, কিয়নো আজি অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বত আমাৰ 16টা জাতীয় বড়ো সংগঠনবিলাকে সকলো বড়ো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লিডাৰসকলক একগোট হ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰা স্বত্তেও আজিলৈকে হাগ্ৰামাই কোনো পজিটিভ এটা ছিগনেল নিদিলে। তেওঁ আমাৰ বড়ো সমাজৰ ভিতৰত বিভাজনে বিচাৰে। এই বিভাজন বিচৰাৰ কাৰণে যোৱা 17 বছৰে তেওঁৰ দিনত দক্ষিণৰ মানুহে উত্তৰে যাব নোৱাৰে, পূবৰ মানুহে পশ্চিমেও আহিব নোৱাৰে, বড়ো অনাবড়ো মানে দেখা দেখিব নোৱাৰে, বড়ো মানুহে অনাবড়ো মানুহক দেখিলে ৰঙা ৰঙৰ চকু দেখুৱাইছিল। ইয়াৰ পৰা আজি মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। হাগ্ৰামাই জিকি লওকচোন দেৱেৰগাঁও, তাৰপিছত মোৰ সমষ্টি 14ত আহিলে হয়। তাৰ লগত কোনো আৰু ব্যক্তি নাই, তাৰ এজনে ব্যক্তি বন্ধু আছে, সেইটো হ'ল মুনমুন ব্ৰহ্ম। এজনে পৰিয়াল আছে, সেইটো হ'ল মুনমুন ব্ৰহ্ম। মুনমুন ব্ৰহ্ম আৰু হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াক হৰুৱাটো আমাৰ দায়িত্ব, কিয়নো আজি অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বত আমাৰ 16টা জাতীয় বড়ো সংগঠনবিলাকে সকলো বড়ো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লিডাৰসকলক একগোট হ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰা স্বত্তেও আজিলৈকে হাগ্ৰামাই কোনো পজিটিভ এটা ছিগনেল নিদিলে। তেওঁ আমাৰ বড়ো সমাজৰ ভিতৰত বিভাজনে বিচাৰে। এই বিভাজন বিচৰাৰ কাৰণে যোৱা 17 বছৰে তেওঁৰ দিনত দক্ষিণৰ মানুহে উত্তৰে যাব নোৱাৰে, পূবৰ মানুহে পশ্চিমেও আহিব নোৱাৰে, বড়ো অনাবড়ো মানে দেখা দেখিব নোৱাৰে, বড়ো মানুহে অনাবড়ো মানুহক দেখিলে ৰঙা ৰঙৰ চকু দেখুৱাইছিল। ইয়াৰ পৰা আজি মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। হাগ্ৰামাই জিকি লওকচোন দেৱেৰগাঁও, তাৰপিছত মোৰ সমষ্টি 14ত আহিলে হয়।